29 आगस्ट खालारखालि पुरनि गौरेबारि प्राइमारि बिपिएफनि गाहाय नेहाथारि बिमल ब्रह्म, काठालगुरि प्राइमारि बिपिएफनि आफादगिरि भास्कर बसुमतारी आरो बिएसइउनि नेहाथारि कान्त नार्जारिजों लोगोसे गासै सा 17 बिपिएफनि आरो सा 2 एआइइउडिएफनिफ्राय गासै सा 19 सुबुंफोरा धोनस्री ब्लक इउपिपिएलनि मावख'आव फुंनि 10 रिंगायाव 37 नं धोनस्री समिस्तिनि बिजाथि रुजुगोरा मोसाहारिनि नुजाथिनायाव इउपिपिएलआव जयेन जायो। अदालगुरिनिफ्राय रादाबखौ दैथायहरदों जोंब्ला ब्रह्म। मैं विगत 17 बছर धरि बिपिएफ करि आसु। बिपिएफर फालर পৰা আমি 17 বছৰত যি লাঞ্ছনা ভুগিব লগা হৈছে আমি ভুগিছোঁ। এতিয়া আমি বিটিআৰ চুক্তিত আমাৰ মুছলমান সম্প্ৰদায়ে বহুতখিনি শান্তি পাইছে। শান্তি পাই আমি আমাৰ মুছলিম সম্প্ৰদায়ৰ পৰা আমি বহু মানুহ আমাৰ 22-23 হাজাৰ ভোটৰ ভিতৰত কমসে কম আমি 8-9 হাজাৰ ভোট আমি মুছলমান সম্প্ৰদায়ৰ পৰা ধনশ্ৰী সমষ্টিৰ পৰা ইউপিপিএলত আমি আগবঢ়াম। আৰু যি বিপিএফৰ কাৰ্যকলাপ বিগত 17 বছৰত যিসকল মানুহে লাঞ্ছনা বঞ্চিত হৈছে সেই সকল মানুহক মই অনুৰোধ জনাওঁ যে বিটিআৰ চুক্তিত আপোনালোকেও মোৰ নিচিনা আনন্দিত হৈ আপোনালোকে ইউপিপিএলত যোগদান কৰিবলৈ মই সকলো ধৰ্মগোষ্ঠীৰ হিন্দু মুছলিম জৈন খ্ৰীষ্টান যিসকল ভাই বন্ধু আছে সকলোকে মই আমন্ত্ৰণ কৰিছোঁ যাতে আপোনালোকে আমাৰ নিচিনা দলে বলে যোগদান কৰি ইউপিপিএলৰ প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াক আমি বিপুল ভোটক জিকাই দিম বুলি সকলোৱে প্ৰতিজ্ঞাবদ্ধ হৈ বিটিআৰ জিন্দাবাদ বুলি কৈ মোৰ চমু বক্তব্য মই ইয়াতে সামৰিছোঁ। ধন্যবাদ। आच्छा जों दिनै इउपिपिएलआव जयेन जाफैनायनि मूल थांखियानो जाहैबाय माने जोङो 17 बोसोर हाग्रामा सरकारनि जिहेतु बिपिएफ बे सरकारा बिटिसिखौ 17 बोसोर सामलायबाय। नाथाय जोङो बे बिपिएफ सरकारनिनो पुरनि गरायबारि प्राइमारिनि जानानै जों गोबां खामानि मावबाय। नाथाय जोङो प्राइमारियाव मावनानै जेरैबायदि जोङो गामि डेभलप बा गोरिब गुन्द्रा न'खर बेफोरखौ जेरैबायदि सामलायनांगौमोन जेरैबायदि माने बिथांमोननि थाखाय जेरैबायदि साहाय्य सुबिदा होनांगौमोन बेखौ बिपिएफ सरकारा माने जोंनि जिहेतु प्राइमारि बे प्राइमारिनि गेजेरजों जोंखौ बिबानाव दोनदोंब्लाबो जोंनो जेबो सुबिदा होआखै। दा जोङो प्राइमारियाव मावनानै जोङो गोबां गामिनि मानसिफोरजों जोङो बुंजायो बिपिएफ सरकाराव थानानै नोंसोर मानो जेबो होफैनो हाया, मानो जेबो आइबिएस होफैनो हाया, न' होफैनो हाया, बेफोरबायदि बुंनानै जोङो गोबां रायजानाय जाबाय। दा बे रायजानायाव जोङो गोबां दुखु मोनबाय। दुखु मोननायजों लोगोसे जोङो आरो 17 बोसोर थानानै जों जिहेतु बिपिएफ सरकारनि जि नियम निति हाबा मावनाय बेफोरखौ जोङो मोजां नुहुराखिसै। मानो होनोब्ला बिसोरनियाव जेबो बिनिख्रुइ साबसिन खामानि मावनो हानायनि जेबो माने बिसोरनाव मेलेमानो गैला, गोहोआनो गैला। आरो जिहेतु नै दायो थांनाय जानुवारिनि 27 खालार खालि बिटिआर सुक्ति लानानै फैबाय। रायजोफ्रा गाजा गोमजा अखा बांखा सान्दुं अखा राजा लामा जथेनाय गारि रेल स्टेशन बेफ्राव लोब लोब ओंखारनानै जोंनि गोरिब गुन्द्राफ्रा बेवहाय बड'लेण्ड नांगौ होननानै सोमावसारबाय। दा बिनि बेलायाव जोङो बड'लेण्डखौ मोनफुङाखैब्लाबो जोङो 80% बिटिआरनि मुङाव जों बिटिआर सुक्ति मोनबोबाय। दा बे बिटिआर सुक्तिखौ मावफुंनो थाखाय जोंहा हाग्रामा सरकारजों जालिया, बिपिएफ सरकारजों जालिया। बेनिखायनो जोङो दिनै बे बिटिआर सुक्तिखौ मावफुंनो थाखाय जोंनो गोदान सरकार नांगौ। बे गोदान सरकारानो जाहैबाय जोंना इउपिपिएलआ गोदानै सरकार दागोन, बिटिआरखौ मावफुंगोन। दा बेनि थाखायनो जोङो बे इउपिपिएल जिहेतु दानि राजनितिक बे राजनितिकआव जोङो ओंखारबोबाय। दा जोङो ओंखारबोनानै जोङो बे इउपिपिएल हान्जाजोंनो मिलिजुलि खामानि मावनानै जोङो जोंनि धनस्री समष्टिनि
रुजुग्रा मोसाहारि सारखौ जों देरहासार खालामनानै जोंहा प्रमद बर' सारखौ जोङो सिफ खालामगोन बेखौ जोंहा थांखि लानानै जों दिनै इउपिपिएल हान्जायाव जुगदान जानाय जाबाय। मा बिबानाव दंमोन? आङो प्रेसिडेन्टमोन इउनिट भिलेज गरमारा इउनिटनि आरो नैबे बिथाङा जाहैबाय बेबो खथालगुरि इउनिट भिलेजनि प्रेसिडेन्ट आरो नैबे आंनि उनाव थानाया बियो जाहैबाय बिएसइउनि सेक्रेटारिमोन आरो माखासे आंनि उनाव थानायफोरा गासैबो जोंनिनो मेम्बार गोजा माने जों जेबो सा सुबिदा मोनैलाय दिनै जोङो इउपिपिएलआव যোগদান जाफैनाय जाबाय। আমি ইডিএফ কৰিছিলোঁ কিন্তু ইডিএফ দলটোৰ কিছুমান কাম কাজৰ বাবে আমি এতিয়া বেয়াই পাইছোঁ কাৰণ আমাৰ বিটিচিত ইডিএফৰ কোনো কাম নাই। যোৱা ইলেকশ্যনত আমাৰ ৰবাৰ্ট নাৰ্জাৰীৰ বহুত ভোটত জিকাইছিলোঁ তেখেতে আকৌ ইডিএফত পাছ কৰি আকৌ বিপিঅ'ত গুচি গ'ল। আমাৰ ইডিএফৰ ৱাৰ্কাৰবিলাকক কোনো খোজ খবৰ লোৱা নাই সেইকাৰণে এইবাৰো আকৌ একবাৰ আমাৰ মিঠাৰামক টিকেট দিয়াৰ কাৰণে ইডিএফ চৰকাৰক আৰু একবাৰ আমাৰ বিটিচিত আমি ভাবি চিন্তি চাইছোঁ যে আমাৰ বিটিচিত ইডিএফৰ কোনো ধৰণৰ হেৰি নচলিব আমাৰ ইয়াতে মানে ইউপিপিএল চৰকাৰ কৰিব এইবাৰ আৰু ইউপিপিএল চৰকাৰৰ কাম কাজবিলাক আৰু আমাৰ প্ৰমোদ চাহাবৰ যিবিলাক নিয়ম নীতি এইবিলাক আমি পঢ়ি চাই খুব ভাল পাইছোঁ নিয়ম নীতিবিলাক সেইকাৰণে মানে আমি আজি ইয়াতে ইউপিপিএলত আমি যোগদান কৰিছোঁ। লিগেল কথাবিলাক 17 বছৰ আমাৰ ইয়াতে বিপিএফে চৰকাৰ কৰিলে তাত আমি যিখিনি পাইছোঁ চব ৰাইজে অৱগত জানে তেওঁলোকৰ মাত্ৰ সুবিধা পাতি তেওঁলোকৰ নিজৰ বিপিএফৰ ৱাৰ্কাৰ তেওঁলোকৰ নিজৰ কাৰণে কামবিলাক কৰে কিন্তু ৰাজহুৱা হিচাপে আমাৰ ৰাস্তা ঘাট পদূলি কিছুমান বহুত ধৰণৰ কাম আছে তেওঁলোকে কোনো ধৰণৰ পদক্ষেপ নোলোৱাকৈ সেইবিলাক কামৰ পইচা ওলাই তেওঁলোকে খাই দিয়ে ব্লকৰ পৰা উঠাই পেলাই সেইটো আমি ছাৰক কৈছোঁ আমি মিটিঙত প্ৰথম ইউপিপিএল মিটিং আমাৰ ঘৰতে দিছিলোঁ মোৰ ঘৰতে দিছিলোঁ যি ৰাস্তা ঘাটবিলাক দেখাইছোঁ কৈছোঁ তেতিয়াৰ পৰা মানে আমাৰ মানে ইউপিপিএলত জইন কৰিম বুলি মই কৈছোঁ আৰু আজি আমাৰ চাবান আলী ডিষ্ট্ৰিক্ট ছেক্ৰেটাৰী তেখেতৰ দলত মই আজি ইউপিপিএলত যোগদান কৰিলোঁ। ধন্যবাদ। हमको बीपीएफ सरकार ठीक चलेले रह किंतु बीच में कलंकारी लग गई है गोट के हमर के बिहारी के देखे नहीं कोनो सुविधा मिल वही से हम यूपीपीएल में पार्टी में योगदान कैली और जाते यूपीपीएल जाते हमन को उन्नति करे ओकरे खातिर हम ये पार्टी में योगदान कैली और निश्चय हमार प्रतिज्ञा यूपीपीएल जीती हमारे खेती যোগদান কৰিছোঁ আমি আশা ৰাখিছোঁ যাতে আমাৰ ইউপিএল চৰকাৰে আমাৰ উন্নতি কৰে সেইকাৰণে আমি ইয়াত আগবাঢ়ি আহিছোঁ। आं बिएसइउनि सेक्रेटारिमोन आङो इउपिपिएलनि हान्जाखौ मोजां मोननानै नेम नितिफोरखौ मोजां मोननानै दिनै बिपिएफनिफ्राय इउपिपिएल हान्जायाव हाबफैनाय जादों। आं बिपिएफनि माखासे नेम नितिखौ मोजां मोनाखै बिनिखायनो आं आंनि गोसोबायदि दिनै इउपिपिएल हान्जायाव जयेन जाफैनाय